Idam kim te kiam zong ni te Zolan Voice Television pan hong mwa kung ke kamin san boy hi duka la dingam bai to ki sai thik wai tu tom te hi Public Voice Television pan tang ko na hong nei di News cut na September kha som ni zogam sung kamplat gam huam sunga ungna bulu gal kap te le mi pi gal kap CDF kamplat ke kal langni ke kap na nai khat wal sungoma ngong tat gal kap nga sang atam zo si u hi chi in CDF kamplat in tang ko u hi MA tang zani le khat som li tang thum le chi ka khat ki nga in mi pi gal kap lam suk khang na bang ma om lowa nungkin zo hi chi in tang ko na sunga ki hel hi to ba na September kha som ni le khat ni in ukna bulu gal kap te khut noi pan mi pi to ki pol ding in ye ta ta pi phyo zen ta ta la ne chau chau khonik ko avan teng to ta yin CDF kan plat khyanga ki a pi chi thu ki za hi News ni na zogam sung thantlang gam huama thantlam yo ne pi tu o chou ye aphwe ma kai na to September khani nga pan somni sungin pi tu ye ta phwe che khan ye long yan tin ta amasin tong nyin saw nit tong nya nyin ne nei thei u hi chi thu ki sa hi to training sunga aka mi mal som nga le gu pha in karate a che khan ye long yan upade amu sit ni chi thu tang hill in training man te certificate pyang na September kha som ni le khat ni in nei thei u hi chi in thantlam yo ne pi tu o chou ye apwe the din pyan ja ye ne pi tu set san ye thana pan pula khi News tumna zogam tadim khopia tulai kho hun siat na hangin nekle don ding haksa in van man khan kom kala tunai sung guta bulu hong tamin son tang pe in kikal khama sumgo na sigal na mun le bya kina ki khom apai te cycle ki guk sak na hong tam sem hi chi in khomi khatin gen hi News Lina zogam tadim copy zatopia now pang kum guk apha khat ki hel mi thum COVID-19 na to ki kema lung hi mo hwai lo hi chi in zato na sem khatin September kha som ni in gen hi tadim copy ya COVID-19 na nga mi gyat ki mu in mi nga te chidamin zato twak thei khin hi chi u hi to na nga mi te in gam dang khwal jin na nei lo a khosunga te hi in ka kwe se ki sun khin a hi manon nat tun chi sa le to kwe nat na to ki bangin ki mu thei hi to bana zogam phalam khopi ya zong COVID-19 na nga mi nga omin zo mi te mi tam ten na khwa kale myo a zong COVID-19 na ki lo om hi chi thu ki za hi News nga na zogam mindat copy lut na sakasa e ball gate a mi pi gal kap CDF mindat wumpelwe sit down in September kha som ni lakhat ni jing sanglamin busimin vaka pu hi chi thu ki za hi to akap na u ahangin ongna bulu gal kap te vai hom na to mindat copy a zeyam pwe do ball na de lowin lang pan na hi chi in CDF mindat in pulakhi sakasa in tu nai sung tengin zogam khopi mun tom ma zeyam pwe ro bol koi in van man anyam to zwa ku a mi pi te tunga thukhwal na ane tak pi hi lo in kinei khema na sep na hi chi in mi pol khatin genu hi News group na sakasa khut nwaya om nyama nangan bahoban in September kha som le group ni nyon cha chet thak khat to thu tang ko na ne yu a to tung to nin a bit zo le amon hwai zo ding chi paw lapin amyota mobile ngoi pe che mu sanit khat apyam thei na ding level 2 a ko ye che alat man tak gel ding ki sam hi chi u hi to khit zo sort lo in KBZ pay account tul kwa le za thum ki kha kin ki sang thei non lo hi Tua sunga level 2 account tool ni kim pa in atamzo ATOM phone number zang te hi u a azoma MPT phone number zang te hi u hi chi in bank na sem te tong pan ki za hi tuni chang dong aki khak account sung pan sum tang nyama chats zani millions le zathum millions ki kal phading hi chi u hi News sagi na nyama gama Luta chin sana thak thamu akuni atamzo pyak thei ding to kisayen leitung ki pol na tom te tunga u yoba damaga luddo du okatha
Heidi Hotla in Tupulaki American New York copya September kha som le kwani akibol tu ki kupna khata apulak ahihi Nyamagam boina aven masya ungna bulu gal kapte hangin gammi tampitak tunga gente haksat na tamin leitung ki pol na tom te in tudon lawa ki thei mo bol na hangin gal kap up chip na le democracy ki gal koilam lek zo yam chi ki lang hi chi hiตัวบานะเลยตรงอินสากาซาลำขากตันนาเล diplomatic via มุนเปียกโลดิงตกิไซเฮดีฮอตลาอินปุลากเปฮีกุลาตมกะลูดาเชนสานามุสัยานีนายเยยง UNOCHAE September คานิงานีทุตังกงนสุงะမြန်မာကမဂါလ်တိုင်ဒုံတွာမိပီ 1.3 million spal om hi chi hi News Gyatna Nyamagama Gal Kap Okna Bulu Kit Civil Disobedience Movement Akihel Education Department Nasem Siasiama Te Nasep Lut Kip Ding Asapuhangin Akiman Let Tong Akiatu Tampi Om Hi Chi in CDM Akihel Katin Gen Hi နိုင်ငံရေးအချင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP တက်တန်ကုန်းနဆုငါဦးနာဘလုခိစောတိုလနီလဆ omni လနိစက်တမ်ဘာခါဆ om လကွာနီချန်ဒုံကမ်ဘုဖွမ် CDM မအကိဟဲလ်ဆီယာဆီယာမမီဇနိလဆ omni လငါမနုအင်ထုံခ ्या အိုဟီဦးနာဘလုခိခဆ om လခကွာဆုငင်စကားစာအင်ရန်ကုန်မကွေစကိုင်းမန္တလေးလေကချင်နာCDM Siasiama mi som ni le sagi si hi chi in AAPP tang ko na sunga ki hel hi News kwana ongna bulu gal kap te in tol ni le som ni le ni September kha som le guk ni in mi pi gal kap te omna chi paw lap to sagain gam hwam di pe yin le yek kong khwa a om sangin khat van leng to ka puwa sang na pang mi guk akihel mi som le thum sia aliam abai le akeman pol khat jong om hi chi thu ki sa hi to ake kap na muna kum sagi pan kum som le ni ke kal na pang te lai sin lai ta ku hiya minute som li le nga song ki kap na phwala naw pang li sipa hi hibangin naw pang te sangka lai tak bom khya na in human rights palsat na le ngong tat na lian pi hiya tua ngong tat na te lim tak ki cham te hi chi in NUG Ministry of Education Ministry of Human Rights le Ministry of Women Youth and Children Affairs in Tutang Kona ne yu hi News somna United Nation UN na Myanmar ko sle ding in u jom mo ton in mun anga swak na ding le mi pi kum pi hong ki chap te sang na ding in Myanmar gam sung gam pwa mun tuam ma UN credential campaign akibol lai tak a hi September kha som le kwani Americana om Myanmar mi pi te in UN zuma gam makai te ki mu lai takin zum maya lung phau na ne yu hi UN Myanmar ko sale pan mun to kisai tul ni la som ni la khaden committee in mithak tel ding khol bolu a hi manin u cho mo thunin asem swa ka hi hong pai ding ke tel na a NUG pan tang mi le ungna bulu ga kap te lam pan tang mi ke pok lai tak a hi ya anga ding ke tel nai lo hi UN lam te gen na a September kha som ni le guk ni chang Myanmar gam tang mi min to UN na to gen khwan nga ding hi chi u hi twa hangin mi pi kum pi NUG tang mi u cho mo chon in mun anga thei na ding mi pi te lam pan lung phau na le UN credential campaign a swai ka yin tha ki pathe hi chi in ki pol na tom te in tang ko hi News som le khatna abeisa September kha som le gyan ni jingsang nai guk polin mi pi ga ka People Defense Force Kalewa in Kalewa ma seng khwa a om palik land busimin la zo u hi chi thu PDF Kalewa in pula ko hin to ke kam na a palik sagi si in aliam abai le atai khya pol khat jong om hi chi u hi ungna bulu te nei sa galvan po khat jong ki kep saka mi pi ga kap te aliam abai om lowin kinung ki the hi chi u hi kalewa ma seng khwa ki kap na hangin khomi nu me khatin si lo a hi manin PDF kalewa in a in kwan pi te tunga lungkim hwai takin thum bolu hi
ตุนีโซเลนปันชุตางโกนาฮิซาจินีไมกาละจิดำตะกินกิมุกินี